Kasorkar Meghalaya kalayo artli ki khusnam naka Ministry of Electronic and Information Technology MeiTY jang Kasorkar India hakalumpung National E-Governance Division NEGD kabra long dangshan hanongba New Delhi. Yaka Meghalaya lami khmadu Pravin Bakshi IAS Commissioner and Secretary IT and Communication Department IT and C. Kini ke khusnam palayo ka Meghalaya kilong na kabenta ka jing pentrekam ya ka DG Locker but entity locker haka jing yalang beralong haka saw tarik naiwe. Ka jing pentrekam ya ka DG Locker but entity locker kawanra ya ka jing shngan haki jing tre jing kta baki reushim kabu kinum laban play ni pendan kam tu ya ki kot kisla badon kam jang ka sorkar. Kijing tray minat bat jing le shitom jong kinong tray hakatanat IT and C jong ka Khuborjylla kelawan ra yakni ka nam hakmat kari India barok awe yakni ka jing yalang DG Locker and Entity Locker la play do S Krishnan IAS Secretary MeiTY New Delhi hakasaw tarik naiwe.